مرحبا جوارا احمد حسینی د هلبسته که خدا درباره قاضی محمد تا گوتنه که گله که خوش دبیشه از خوازم به وی گوتنه به چند رستین وی هلبسته وی دست بی بکم برهم این گشتی احمد حسینی جواشان خانه آرامی اف جلده یکمینه د داویا هلبسته دا وساد بیجه دبی و هیجی ام زاروکن تن قاضی تبر نادن جینا خو بتد جین اوینا خو وکه هوج زانن سویه که آداره دیروکا کردستانی دا روژه که رشه جبر کو دوی روژه دا قاضی محمد پیشوا قاضی محمد سروکی کمارا کردستانی لگل رهوال نوی صادر قاضی و سیفی قاضی جالی دولت ایرانی و لپایتخت مجن پایتخت کمارا کردستان مهابت لباجار مهابت لمیدان چارچرایه دینه داروه کرن او میدانا کو سالک بریاوی 46 دا کمارا کردستان هاتو دامزراندن مخابن پشتی سالکی او سه جامرین او سه قهرمانین کردستان هاتن داروه کرن دستری دا از خوازم وان ببیر بینم او دبیر روحوان شهیدان روحوان قهرمانان هر شاد و بختوار ببه و لگل رهوال نوان جیم از خوازم رو جوارا بحثا قاضی محمد بکم بحثا بیرانینا قاضی محمد و بحثا کمارا کردستانی بکم لی وان گوتنان لدور چند پرتوکان دخوازم بکم و بوی هاویجی بکاربم چند پیشنیازان و بکم کو درباره قاضی محمد و کمارا کردستانی و سردمی دبی ام باشتر فهم بکن بزانن اف پرتوک جی بین خواندنه جبر کو ام مخابن جواکه که وسانه کو زندگوش مری پرستن راستی گوتنه که گله که جیدا یعنی جبومه دما کو زندیه ام بزندی انسانان دو کوجن زندی بوناوی دا ام بجن دجیانی دا زیده ام قیمت نادن وان انسانان لی دما کو دمرجی ام ایجا وان گله که حز دکن اون زانم چیه او فلان دبی ام ویا نکن ایدی ام بزانه بن دبی ام نه زندی کشت مری پرست بن yani İron mesela Qazi Muhammed da cevap salin davi taybet li Bakuriya Kurdistan nav Kurdin me begişti da etkarım bejim ku gelek zede editlerin nasin edi herkes bi Qazi Muhammed hasiyaye bejin komara Kurdistan'ı her çıkasın kes bejin komara mahabat işi ev gotne ke xalete de komara Kurdistan'ı be gotin çetire edi fam bikın yani demek me got Bakur me got Rojava anju komara Kurdistan'ı u Başuriya Kurdistan'ı falan de edi van tege ham bizanibin yani em bahsa çıtık ne hocayı em bejin Kürdistan'a Irak'ı u nizanım İran'ı Türkiye falan yani birasti ez ne fazla manay zede bir karbinim le de cara em mecbur de benim karbinin ez de save gerim mijara xo min got ez jwara ro bahsa Qazi Muhammed komara Kurdistan'ı u serdemi u hevalin wi bekim البردست من چار پرتوک هنه کو از خوازم وانان اول نشانی و بدم پرتوکیم کو از ایرون ها بحث وان بکم اف پرتوکانانم پشتاجی از سر بشکی باخوم دبی بلیا کو درباس پرتوکان من ویاج ببجم چند گوتنان دسپیک یا دیساج بو بیرانینا قاضی محمد و رهوالی نوی yani tane bir çen gottinan naib biranin naib bir emni karım bejin rahmetli be falan bevan tamam ev tiştin jrezene dibin led be em iro bixwinin em komara Kurdistan'ı nasbıkın em komara Kurdistan'ı bizanibin ka ev komar be çaway hatta mezrandın ve komare da kedeke çawa hebu çima tekçu mesela her gringeve çawa ava bu u peşte çawa tekçu debe ka mecwan tekçunan ka ders derxistin كم أو سروق سر كردين كدوه سردمي دا أو تفجرين وان أو حركتين وان أو كرنين وان ما تشقاش وان درس كرتيه السودوار كرتيه قالوا هي قد دبي أم بقشتي سروان مجارن دبي راوستن يعني تاني در روجا بيرانين دا وي شهيد ما وي نظام كي ما فلان بيفان بفي هاوش چنابه يعني گركو ام جوان درسان نگرين كو ما نگرتيه جزيده درس شو لو ما اميرو دبي روشامه کو ایرود بینن شو روزا ایروینده چیه که از ور میشه بر همان پرتوکا اولین اوه کو رومانک یا رومانا پیشمرگه نویسکار رحیم قاضی جوشانخانه لیسه هاتیه چاپ کردن اف یکم رومانا کو به زاراوی سورانی هاتیه نویساندن اجی نها جوشان لیسه هاتیه چاپ کردن رومانا پشت ویجیم رومانکا
Jan Dost ya binavê mijabat coşanxane Avesta ev jî hatiye çapkirin. Ev jî dîsan derbarê him Komara Kurdistanê û him wê serdemê û girêdayî bi Bakurê Kurdistanê û rewşa cîhanê ra ye. Pişta di pirtûkên kul ser Komara Kurdistanê weke pirtûkên lêkolîn belkî em dikarin bibêjin. Ayek Komara Demokratîka Kurdistanê nivîskar Kerim Husamî yê ku soranî hatiye nivîsandin bo kurmancî Ziya Avcı. Ji weşanxaneya lîsê hatiye çapkirin. Dîrok e derbarê em bijîn dîrok e wekî de. Piştî pirtûka dawîn jî Komara Kurdistanê ya 1946 nivîskarê wî William Eglanton Jar yani İngilîzî telaffuzu baş nekir ji ber ku bi İngilîzî hatiye nivîsandin wergera ji İngilîzî bo Kurdî kurmancî Fexriye Atsay ji weşanxaneya Avestay ev jî hatiye çapkirin. Niha beriye etwazim de romana da dest pê bikim. Niha xwendina berhemên dîrokî bi çekî zehmetin. Ne hêsanin. Belkî ne pêkanê ku herkes rû ne bixwîne û jî eciz nebe. Ji ber wê dibe êdî serdema me de roman jî heye. Romanên dîrokî jî henin. Ku ev romanên ku niha ez behsa wan bikim pêşmerge û mijabat romanên dîrokî ne ku ji ber ku behsa wê serdema şerê cîhanî duyemîn dikin. Komara Kurdistan sala 1946 da tê damezrandin. Lê beriya wî ev komela jî em bijin komeleyeke ji aliyê Kurdên Rojhilat taybet aliyê Mehabatê wan de tê damezrandin. Xwe ew komela pişta dibe Partiya Demokratîka Kurdistanê û em bijin damezrandina Komara Kurdistanê dike. Ev her du roman behsa wan serdeman dikin. Xwe ji van Rahimê Qazî بخواد وی سردما کومارا کردستانی دا جیه خواندوانه که وی سردمه کج علی کوماره و بوی روسیایی و دم سوویتی دیشاندن کو بخوینن پرورده ببینن دما کومارتی آباکرن نابدروان و سوویتی دا نمیشن تکیدین باشه نجبر کو کومارجی سر اساسن سوسیالیزمی hat navakirin lelever ev sosyalizm ne tane sosyalizme ke embejin ruhiyetten ne te perveriye kurdayetiye embejin sosyalizm de navi ruhiyete de hatiye mişin çekirin be vi havi komarek hatiye damezrandın yani emlikarin bejin ku Gazi Muhammed bir tane keseki şahseki sosyalistler nexir Gazi Muhammed embejin temsiliyetten ne te perveriye kurdite de heye oldari dindariya Kurdî de heye sosyalizma Kurdî heye yani hemî aliyên Kurdat kare de şexsê yani em dikarin bêjin ku Gazi Muhammed hemî alî dixweda komkirine û bi vî hawî karî biye îro temsiliyetekî ji bo Kurdan çê bike. Pişta romana Mijabatê jî dîsan heman serdem behsa dike lê nivîskarê Mijabatê xwe Jan Dost nivîskarekî me ciwan evê serdemê ye. Yani من هم خواست از نویسکاری که ایروین هی دژید جیانا مدا چوا بحثا مجابات میشن بحثا کمارا کردستانی و سردمی کردند که او پشتاجی کسی کدو و سردمی دو که رحیم قاضی جیایا و بحثا کمارا کردستانی که برکو کسی که د ناف دایه او سردما او سروک و سرکردین و سردمی دیتنه او اتمسفر و دمی گله کی باش زانه و جبر کود برهم خدا جی ام نویساندیه من بحثا رومانا رحیمی قاضی پشمرگه کریه ویدیو هیه و مجاباتشی دیسان من بحث هر دو رومانا کریه دیت سازی چند گوتنان سر ببیجم نهاد مجاباتی دا عالیه کی او سردما شر جهانی دویمین هیه عالیه کی نتنی بحث محبت اجدی که یعنی امروزین کمار کردستانی بحث başvuru Kurdistan'ı jitkem o serdema ku o serhildanın emrijin jaliye Şeyh Mahmud Berzanci ve Aliye Süleymani başvuru tekirin او شتی دهیه لی مجابات نتنیل سرویه و وقتی مجابات ده اوینکشی هیه بگومان اوینو شورش یعنی به کرده امتکارم پیناسه مجابات رومان مجاباتی به اوینو شورشی بکن هم اوین هم او شورش دهیه و بحثا و دکی امتکارم بیشن بادین آمدی هیه سر لهنگک میج رومان مجاباتی اندما ورن رومان پیشمرگه رحیم قاضی نه وسايا مجاباتي او راستراس بحثا ويستردمي دكه لي راستراس هم بحثا كوماري ناكه بريا كوماري امجن دسبك شو بمالباتي
ki fakir hızdan despedike ku yani bahsa ve serdemi embijin romaneki embijin realiste yani hemen rast bahsa ve serdemi ve fakiriye ve hızdanı ve belengaziya Kurdan u civaki derdoji beguman zulmü zordariya ağa u aşiretiyan danav Kurdada yani bigişti bahsa vanan mesela namusi ku ser jini bahsa ve jitke her çıkas ne zede cibe de jini de romaneda ahir ev mijaraji disante dahiye او پشت هدی امروز دست به که دا او جوانین ما د رومانا پیشمرگی ده هنه به بویرا ناموس رادبن لی پشت اف کس دبن شورشوان وک امروز بون نتوای خواه دبن کس نتوای پرور او لگل قاضی محمد و امروز رهبال وان د دامزراندنا کمارا کردستانی دا دبن شروان او بحثاوی او که کو داویه داجی اف سرکفتنه کی بحثاوی که رومانا پیشمرگی bu کردی yani من نخواست از برفرهی سروان را وستم از وگرم سر هر دو برهم اندن جبر کو از بار من بحثوان هر دو برهم اندن نکریه جبر وی نه اف برهمانان دهب هر دو جی بحثا کمارا کردستانی دکن و هایا Kerim Hüsami ji William Egleton heye şu her duji de hemen sali de embejin bune her duji de hemen sali de hatne dünyayı le yek Amerika'yı yek Kurde Kerim Hüsami ev kese ku de cuvaniya xweda de damezrandina ve serdema Komara Kurdistanê da jiyaye Kerim Hüsami ew serdema gelekî baş diye pişraj dîsa tevlî emijin tevger û hereketên ku li Rojhilatê Kurdistanê taybet çêbûne legel میر لگل اکتر قاسم لوجی بورن لگل قاسم لوجی دیستان د پارتیا دموکراتیک کردستان ایرانی دا گلک کارو خبات کرنه و پشت آخر devji emijin kari çekdari u siyasete berde u Stockholm'e becibuye u lवर biraninin xwa u vekidin gelek berhem nivsandne evji jwaniye ke u bistude pirtuk ez ne galetim nivsandne evji gelek başa ku siyaset medareki Kurd u de nav şoreşin gelek gelme cigirtne u ev berhemana nivsandne naha berhema Komara Demokratika Kurdistanê ya Kerim Hüsami de ben bahsa ve bikin naha ev berhem despeke da danasina Rojhilat Kurdistanê dike. Behsa em bijin parçaya Kurdistanê dibin kolonyalizma Îranê de dike. Destpêkê de böyle dest pê dike. Behsa xwezaya wê, behsa em bijin dîrokê, behsa erdnîgariya wê, coğrafyaya wê û behsa em bijin cotkarî û em bijin wekî din behsa ajal û em bijin heywan û gelek van mijarên ku em bijin derbarê Rojhilat dike u pişta hêdî tê serdema Komarê ji ber ku bixwe jî duê serdemê de ciwaneke ji ber ku 1926 de tê dunê 46 20 salî yani 20 sal heye duê navberê de ciwan e û tevlî wê demê serdema em bijin Komarê da bi beriya Komarê ev proseyeke dest pê dike proseya ku em bijin İran tevlî şer dibe têk diçe falan duê serdemê de ev jî tevlî hereketên Kurdan dibin û ji alî İranê şahê dewleta İran ve çend salan tê hepskirin jî lê pişta dîsta rizgar dibe axir karê xwe karûbarên xwe em bijin şoreşî dîsa didomîne yani ji ber ku ev kes ew serdema dîtiye ew serdema jiyaye û têra derbas biye û gelek nav naskirine ku ji wan yek jî bêguman Qazî Mihemmed e ku duê serdemê da ji ber wê berhema wî nîşaneya ji bo dîrokê gelek girîng e ku ez barim yani weke em bêjin belgeyeke ji destê ewlîn tê gotin tiştekî wisa dihat gotin berhemeke bi wî hawiye pişta ez niha Komara Kurdistanê ya 1946 William Egleton anjem bêjin behsa wê bikim ev camêr jî dîplomatekî Amerîkayî û 50 salî zêdetir emrekî dirêj jî jiyaye emrekî gelek dirêj jiyaye temenê wî 2011 da miriye 1926 da bûye ev camêr jî 50 salî zêdetir di karûbarê dewleta Yekîtiyên Amerîkayî em bijin dewleta Amerîkayî karûbarê wî dervayî taybet rojhilata navîn vê em bijin erdîgariya me coğrafya me da çi li Bağda û Şam û em bijin Beyrût û gelek bajarên din em bijin van paytextên rojhilata navîn li van deran jî ye û li Kurdistanê jî ji ber Kurdistan em bijin koloniya van dewletin din e ev
derfetiye kulwan deranjî karibe bigere û divan gerê xwe de taybet ser Komara Kurdistanê 1946 da hatiye damezrandin ser wê jî gelek lêkolîn kirine berhema jî gelekî giring e. Yani hema belkî yekem berheme ku divê xalê da em bêjin bi awayekî gelekî baş bi rêk û pêk hatiye amêda kirin. Lê gelek kêmasî wî li gel Kerim Hüsamî hene ku Kerim Hüsamî li vir gelek rexneyan li berhema William Egleton dike bi çi hawî dike ji ber ku em bêjin Kerim Hüsamî navekî sosyalîst e. Yani ne em bêjin kesekî bu awayekî aliyê kapitalizm û aliyê Rojavayî Amerîkayî Ewropayî ne li wî aliyê zêtir navekî ji ber ku divê serdema ku ciyaye hereketên tevgerên ku têda bûye bêtir hereketên sosyalîstin em jin çepkirîne William Egleton jî kesekî em bêjin Amerîkayê û diplomatê Amerîkaya dewleta Amerîkayî ye navekî ev jî hêja ye ku bi salan em bêjin divê karî da bi awayekî profesyonel xebitiye bêguman berhema ku nivîsan diye li gor berjewendiyên û ji bo berjewendiyên welatê xwe dewleta xwe dinivîsin. Ev tiştekî ne xelet e, tiştekî gelek durist e. Lê bêguman hin tişt vir tehrîb kirine û Kerim Hüsamî vanan dibêje ji ber ku Kerim Hüsamî ew dewra ku jiyaye nivîsandiye William Egleton bi lêkolînan behsa wê serdemê kiriye. Ji ber wê ferqeke divê navbera van her du berhemen de heye. Lê her du berhem jî gelek giringin. Ema ya Egleton wekî ya Kerim Hüsamî hê em bêjin pirtûkeke weke akademîk bi rêk û pêkî falan hatiye amêde kirin. Lê ya Kerim Hüsamî ne ew qas em bêjin ne belkî ya nekemî bi rastî ya Egleton yani gelekî baş e ya Kerim Hüsamî jî Kurd e ne ew qas dirêj e jî bêjin bi zimanekî xweş jî hatiye nivîsandin xwendinayê de jî ez barim hûnê zêde eciz nebin pirtûkekî ne ew qas dirêj e jî qasî 100 rûpeliye 115 rûpele û Kerim Hüsamî jî weke 5 bi 5 em bêjin behsa wê serdema Komara Kurdistanê kiriye. Em bêjin damezranda komelaya jiyaneweyî Kurdistanê heye ku ev komelaya gelek giring e piştî ku ev komele dibe Komara Demokratîka Partiya Demokratîka Kurdistanê biborin û di berhema Kerim Hüsamî de tişta herî zêde balan bikişand ew e ku rexneya Komarê em bêjin Qazî Mihemed û civaka mege. Yani ev gelek giringe ji ber ku em Kurd îro yani ez barim qet li ciyekî rast nehatiye ku Qazî Mihemed bê rexne kirin an jî serdema Komarê an jî serok û serkirdeyên din ne tenê ji bo Qazî Mihemed ev nayê menî ku însanê ku Qazî Mihemed an jî navekî din rexne bike jî hez nake hezkirin tiştekî dinê dibê em hezkirinê û rexnekirinê ji hev cuda bikin bêguman rexnekirinê jî nekin rêx li hev girtinê ev jî xeletiyeke wisa jî em dikin li vir bi rastî nêrîneke bi vî hawî jî di Kerim Hüsamî de heye ev gelek giring e ji bo min ji ber çi ji ber ku rexne nebe em nikarin dersê ji xeta û gunehên pêşiyên xwe bigirin. Eger ku em dersê ji wan wernegirin wê demê çi dibe wê demê em heman xetayan dubare dikin. Tenê tiştekî dibêjim hûn êdî lê binêrin 1920 û em bêjin 100 sal beriya îro rewşa Kurdan û rewşa me îro canî bidin berhev hele binêrin çi ferq di navbera me de heye ka em heman xetayan dikin an nakin bawer bin dikin ji ber ku dibêjin ya dîrok dubare dike xwe gelo dîrok xwe dubare dike em wan xetayan dubare dikin û dibe dîrok xwe dubare bike dibê li vêya binêrin tenê sê çar rûpelan wisa li dîrokê binêrin bixwînin hûnê bibînin 100 sal berî û îro ka em çi xetayan dikin mêzekinê ez ser wê zêde naxivim ji ber ku ew ne mijara me ye îro lê axir mijara me ew e ku dibe em dîrokê em pêşiyên xwe bixwînin bizanin nas bikin ema ne tenê wisa bi qehremanî û pesindayînê ne nexir ji ber ku eger ku em weka behsa pesindayîn û qehremanan dikin ka îro ew pesindayîn û qehreman e ka ji me re çi hişt ka çi ma yani dibe em vê pirsê jî xwe bikin biçekî cesaret dibe bi cesaret bin rexne bikin netirsin ev gelek giring e kî dibe bila bibe tu kes ji bo ji Kurdistanê pîrozkirinê ev serok û serkirdeyên kîjan dibe bila bibe ferq nake yani ji ber wê mesela Qazî Mihemed da jî em bêjin mesela Mele Mistefa da jî an meseleyên heta Mehmûd Berzenc û heta İhsan Nûrî Paşa û Celadet û beriyên wan nebe em jî em bêjin evên vê serdemê me dawî heta em bêjin Abdullah Öcalan jî û hin navên din Qasımlo jî û ên serdema me jî em dikarin bibêjin dibe bên rexne kirin xetayên wan sûcê wan gunehê wan çine bêzanîn û ne tenê aliyên neyînî jî nabêjim aliyên êrînî jî
اوجي بين ديتن ولغور وانجي بيغمان حركات بكن وانجي بزانبن اما تايبت خطاين كوكرنه دبي ام وانكن بلا دوباره چنبن هذا سافيگر مجاره خو ويليام اغلتون همرم بر هما ويلون ليتون چما گرينگه اس خالق دم بيجم كو وينين دبر هميدان براسي وينين gelek perfect hene خوش هنن باش هنن از بارم اف وینانان بسایا و برهمی بسایا ام بجن وین جاميري ایرو ام دزانن و مدیدنه gelek وینین اوک زوسا نشانی و بدم yani belki baş ne kuyeci li ev wene de berga Portekiz'de kapağı Portekiz şu her tişt nişan de ku Gazi Muhammed ser bejin deke li gel Elver Mele Mustafa Barzani نمره او گلک امبیجن کردن و سردم جواکی ایدی ناس ناکن مخابل لی گلک ناف هنن اوینه نشانه و امبیجن دامزراننا کوماری خودی جاری کدم نسب بکی انشالله belki بچکی درشکر لی من خواست از بیرانی قاضی محمد تا ایرو بچکی بحث قاضی محمد بکم هر چقدر belki به ویدیویی که بچن دقیقاً مرو نکاره بحث و استردمی بکه لی بگومان قهرمانیه که مزن دوی سردمی دهات کردن لی دبی ویج بیر نکن دبی ام هن رخنین خوشی بکن چما قاضی محمد ام بیجن دوی سردمی لگل لدش ایرانی شر نکر yani bersivin basit neyini yani ez bersivin zanım beguman hune belki bejin ne xas milleti xwa bide kuştin insani xwa perje mijin pejmurde rezil neke xirabi negije cevaka xwa da kuştin tamam rast ama debe ev serdem ruhi ve serdemi demra ve serdemi baş bir hata xwandin yani ev gerek tahlil و analiz bikrana ez ve gerek ne bikim yani ez mecburen em gerek ne bikin u debe çima em bejin peni زیادتر خواب سوویت را گریدن تمام بلکه سایه سوویت لور آخر کمر داونزراندن چما نکاربون دیگر آمریکا و انگلیسان بجن دیپلماسیه که باش چینه بو سیاستی که باش چینه بو yani gelek bir senin beguman raste ev serdemaji ne hesam buj bo kurdan da aliye civaki da bir eml xwa binirin ve demi ev jî heye ku taybet Kerim Hüsami servan mijaran disekne ji ber wê ez dibêjim Kerim Hüsami gelekî hêja ji bo xwendinê ji ber ku bijin gelek rexnan li civakê jî dike yani ev wêneya ez bawerim nîşaneya her tiştî ye رخنهین کریم حسامی کو دربارین عشیرین کردان دا دربار رهبری کردستانی دا جگلکن جبر کو دبی ما دسپیک دا با اوای کی سوسیالیسم دسپیکر لپشرا اف زیدتر بچکی دبی سوسیالیسم گلکی دورکت جبر و جهانین عشیرین کردا ام بجن عشیرین گلک عشیر بو برجمندین خواهتین تبلیغ کوماری بون بشتی کو taluka emjin metrsi ditin hemajı komari durketin ijan çun alin düşman ku ev vidroka kurda da gelek zede çibiye ha debe em sedemi vanan de kolim bikin em biya bizanibin debe emle gor veya telbegerin dema ku metiş tekikir iroji heman tiştu baretkin yani hin serdeman em dibinin hin kesnezi hareketin anjı kurdu kurdayeti dibin hin dem serdem jiddeni ev serdema ku üremte adijin ne usayı gelek kes edici durt keve ne kurdayeti şu mesele kurdbune ucu hareket partiyen kurda yani ev tişt 7 sal beri jusayı, hafte sal beri jusayı, 200 sal beri zayinişi. Yani ne tane bir 200,000 sal cagri neden? Ev hafte و heft sal derbas bu ser şehit kırna Gazi Muhammed و rehvalin Sadr Gazi u Seyf bu navi Seyf Muhammed Hüseyin Seyf Gazi Abdülkasım Sadr Gazi و Gazi Muhammed سه جنگاورین قهرمانین کردستانی رحمه خودی لگیانی وان همیان ببه یعنی جبر وید به ام بخوینن ام به دشمن باور نبن از لورت خوازم میناکه کی دم بدم او پشت ویدیوی بکرم سیده درج نکم میناکه کی جمله مصطفی برزانی رحمه خودی لی جوی و میناکه کی جسم کوی شکاکی رحمه خودی لویج بشیم او لتوای شهیدین کردستانی Huzanın koy şikakim İsmail Ağa emjenşim koy şikakim birasti demek ki da yani hema bejin şervaneki zor heşaye kahramane yani bu emjin ve dora kadar ne begişti bu deverin Kürdistan'ı le
قد دياره يعني ديروك يعني باش نخوان دي تحليل نكري لننيري يعني ب سوزا دجمن خابيايه باور بيه و بشتا چربو هات جالي دجمن هات خابان و هات کشتن يعني دبيج كولونياليست باوري نابه لامدما كنتن ملا مصطفى بارزاني يعني بكورتي بحث تكم ناكفم زيدا مجارم ملا مصطفى بارزاني لبرچاوي برايوي يمزن عبد السلام بارزاني هات darbe kirin ji alî dewleta Osmanî dewleta kolonyalist a Osmanî na demek ez bêjim wan bêjim kolonyalistin kes bêjin ya kolonyalizm dewê serdim falan heyran bêdî van têgehan bikin ser zimanên xwe kolonyalizm metingarî metinker kolonyalist em bijin kolonî metinge yani ev peyv çi Kurdî çi İngilîzî her dönüş dikarin bikarbinin dibe ev de êdî jiyana me de bin ser zimanê me bin ev kesin ku li hember me kolonyalistin xilas eger ku hûn hêtê negeştime kolonyalizm kolonyalizma buna wê çi ye em bêjin wê demê hûn meseleya Kurd û Kurdistaniyê baş wê nikar bifehm bikin ji ber wê Mela Mustafa Barzanî dibe min wê demê biryar da ku ez ê tu carî teslimî dest dijmin nebim yani dijmin bibêje were em bijin em li hev bikin jî ez ê neçim yani gelek em bijin dem serdema Mela Mustafa li gel Baxdayê şerê li gel Baxdayê de hûn zanin gelek caran dixwazin Mela Mustafa Barzanî bînin bixapînin lê Mela Mustafa Barzanî naxape û caran jî dixwazin van xapandan dixwazin suîqas bikin bikujin lê axir aqil û feraseta Mela Mustafa Barzanî li vir gelek giring û balkeş ji bo min ji ber ku yani belkî tekane kesek ku divê xalê da gelekî baş dîyo xwendiye û dîtiye tu carî min neyar bi dijminên kolonyalîst bawerî nabe ne ku naya xaftin ne ku navbera hevda düş tekilî çê nabin ez vê nabijim tekilî we her dibê hebin bu kolonyalîst jî çê dibe ev tiştekî dinê ema dibe nexapin pêşiyên xwe baş bixûnin bizanin ku bi başiyê de em neyîne kuştin bi vî hawiyê ez dubare serok kê Komara Kurdistanê Qazî Mihemed û rêhevalên wê bibîrtînim û dibe ev berhemanan jî ji bo xwendinê pêşniyazin ji were dibe teqez van berheman ciwanên me bixwînin û netewperweriya Kurdî bi zanîna dîrokê bi derskirtina ji xeta û gunehên mezinan û bêguman aliyên wan ê erênî û qehremaniyên wan em dikarin pêşkevin û siberoj ji welatê xwe de azadiyê û serxwebûnê û rizgariyê bînin ev li ser milê hemî Kurdî ye ji ber wê dibe erka me jî berpirsyariya me roja îroyîn de ew e ku xwendine ew qas heta vîdyoyekî din xwe baş binêrin bi xatirê we